imali smo pult na kojem se prodavalo, imali smo skladište na kojem se izdavalo. I sad ono što smo zaključili je da ljude najviše smeta što dugo čekaju u skladištu. Ali ih je smetalo to što stoje u redu, što ne mogu nikamo otići i tak dalje. I onda smo uveli velike televizore gdje bi se ispisivao njihov broj računa u različitim bojama. Wow. Ako je bio crveni, znači nije se počelo još slagati. Ako je bio žuti, znači da se njihov račun počeo slagati. Ako je bio zeleni, znači da je roba na pultu. To ti je 2003. Koliko je to prije nego što su banke to počele raditi? 5-6 godina sigurno. Wow. Ne. I imali smo kauče, smo postavili. I ljudi su se onda sjeli na te kauče i njima je bilo ok. Znači sad jednom cijeli taj pritisak te slaganja, te robe izdavanja je pustio se. Imali smo mi još stvari. Kad smo radili namještaj, prvo smo imali niske stolove i niske stolice. I onda bi se kupac zasjeo ispred nas i sjedio i pričao. A ljudi su iza čekali. I onda smo skužili da to ne valja i onda smo digli pulteve, dali ljudima visoke stolice prodavačima, a kupcima bez stolice da stoje. Da ne bi se predugo zadržavali. To je isto jedna od stvari bila kako ubrzati prodaj.